Muyumbe wa mwingi udholoni wa Suba kauntini ya Kitui Charles Ngusianguna ni wanenga muvea wa malelu manene va Kenya kena kwisila kwi mwene kandalasi ula ukuseuvya kiawa chamba kini vakuvi na soko wa kwa mudhosi na yawa ingi ila sileluni munene wa kuma ilovi kuthinga risa kwisila mwingi mi tatu komina wea ulama twa sieki yaone ii aiwetakana maunduma ukuimethi twe maitambaika leluni o na muno zila kwina mbua ene na kavinani kala watongo isia chathi cha kunengane kana kunenga atwai mabodaboda be wa maana thana kuma wori kothokanio kilioni mbunge ki license ya utwai wa mota ngona ingeni waweta nthini wa ilungu ya ciumwa ta itatu lelo wa kuma kwa siku kuthi mbondoni no kwithiwa uyambi ya kwikiwa lami na kwathana kuthela kwaguo muthiani wa mwayo Osea Kimanzi ena ilivoti aine na kavindani kalawa tongozi ya ya kunengana license kuyatwa ima boda kilio mbungeni kiwanzani cha sukulu wa sekondari wa Ngutani itina wa mokumi na masomo motwa iwa mota ngona ni wawetakana kwa kapola kwa chao chamba kene na isi ya uinge ilazilelune uwa kuma ilobi kuthingarisa kuzila muinge ni withitwe uitamba icha muno wa maundu ma ukui na utandithia sokone kiwathukanio kilio mbungeni ainenga muvya kwa malelo manene va Kenya kena kwizila mwene kandalazi ulonetwe uya uu mei 3 kumina uya uu mewa matambia makusukumia kuthela kwa uya uu koswa ni enenzi ni kemea monopsio kiko kila kene neki kuka kwa nanga bridge ya Bakene bridge ya Ngutani Balule na bridge ya Baya Kithioko mauka manangania bridges na mekwika weola waile mateleva mengi na andu monze imana akwamite vano Bakene nondu akwanangiwa bridge itu ile nainzio kaunye ni anenge DG wa Kenya ni itatu kiao kiukikiwe kana ithe enenze mwingi west tuoze sheria mikononi mwetu nundu twikwenda maundu ala maendete kavindani kau ngunani waikithisia enenzi makilio mungeki kana waki walelu wakuma kwazi kukuthi mbondoni na ula wende na kusogwa kwa oyu ni uthela muthiani wa mwaka u lelu wa kwazi ku mpaka mbondoni ni twende kwika andu amwe makompensate twatieli andu manini na kwa hivyo contract katika site aende kuprepare siumwa ile sikukite twila tukwita lami na lami usunenda kukani andauti Thomas ala mwazi aini akengiwe nitukomanie taliki 15 mwiwe 14 tu drive bau onathio yimukoka kwitia kura mukinyete lami wa CNN na Ruto Rema mota alama kwa talezenzio kwe umunzi maithuthwa kwa tiameo ya maleloni na kutumia utwika ulamena uyu zini wa uya wo zio twendo trade kila mundu mwingi west withile kukwitu ni accident free kila ivinda twikwenda anamakwa maleloni twenda mamanye kutwa motorbikes kutwa ngali neza katika malelu maitu girivoti ya vilingwa movo kuma vasukulu wa sekondari wa Ngutani kilio mbungeni cha mwingi udhiloni wa Suba undine ya Kitui Osea Kimanzi.